Banyarat ajingada bat Jingpynkup bor yaki Kynthei, kalong kapang, kabalaya syakmat mentalaj post nam Kynthei. Kumta shibenta jong rakhi yakani gesngi, dari India borok kawai kelap pinlong lagi program repair. Hasorba Shillong, Kasan Kaup Hub for Empowerment of Women, Lingba Katana Social Welfare Department jong Jalan Megalaya, Nolor Blarwai Ningkong State Anthem, kelap pinlong ru daga bike rally, haga bagi Kynthei Jingpynkup, daga kinhon jong CRPF, Assam Rifles, Miladi Squad All Women Bikers Association, kumju kinawanya Thuk Shiman, kila shimbenta shidrhem. Kementeri Jongatnat Kakoi Kakya ke Dr. Mazel Amprin Lingdoru kalau keluar berjadan bentalang dan pensyongnya ya kene kerali. Kini kelayayat keleng kenong ba deki Asyaka, Lingba ke Barik Point, Kendailat, Pulo, Lat Umkra, haduk bikin daya poi ha Asom Kristi Kendra. Kejing Pynsawa priang ya ke mat pedeng, kelong shisha ke bejam, na kejing keren jong ke Kynthei, ke Kynthop, ke Angel Rangkau, Natasha Waklang, pada Clarion M. lalu.